Күндө күннен убастамалах ылжыттар, учуталар, күндө көрүптүттер, онна өөренәчилер. 2-нче сүйбө сыл Российская Федерация президенті Владимир Владимирович Путин ыягынан педагог онна ага сүбәйт сылынан билдерди. Бу беле сылга саха сириттен бастыкы үле героя бары кең туттар учуталбыт Петр Хрисантович Тараватов төрөбүтө сүз беон сылын толак. Өтіп кейбіт атын сүгір әлгәйбіт осколта бәйтін выпускниктарын олық кен артығар үктенелерін кеяқ чоғаран бұрағынығынан барғыдың идедік істігінік әғардылейбіт. Күнді дағыттары 90-90-тағынан күрсеғін бұйылғы мерек жылығар осколы арақ сүйектерін бүтерер выпускниктар бұтын. Алын сүйек выпускниктары, түрдіс класс өренәтшілері. Класс лаячыта сыхы серин әрелі, бәле қағайката, Миронова Туяры Станиславовна. Бұл клағы 19 оғымтыры. Класска балалар республикадағы ұлыстағы конкурстар күйілақтыра призердары. Орта сүйекке тақсанлар өсі әлбәғыл сетестілерден бағысынауын әдәледі. Orta sıra выпускниктарын 9A, 10-9 класс öğrenençilerin. Класс салаячылары Яковлева Наталья Витальевна, онна Саха Республикадан öğrendiğiniz Duygu'nun Kirazова Руслана Николаевна. 9 классы сүйбі 6 ова бітірір. Bu класстарға балалар үгіз әлбәқ сетихелях, олимпиада кайылақтара, спортсменлер, ұлы сборной командатын членлері, үңкөйіттер, ұрығыттар. Bilgin uruydu arkalığı görsəğin bayılğı выпускниктар бүтін 11A, 10-11 B класс öğrenençileri. Класс салаячылары Российской Федерация öğrenmetin Бочоқтан Ульхете Винокурова Валентина Николаевна, Онна Петрова Мария Анатольевна. 11A класс öğrenençileri. Кылкүнүс менелге претенденттер Кырня Кривошапкина, Мария Захарова. Бастың спортсменлері Денис Акимов, Гриша Коркин, Вадим Соловьев. Бастың райоттар Аюна Александрова, Марина Габышева, Юлиана Григорьева, Даяна Николаева. Бастың общественниктар Алеша Хлопков, Аял Петров, Елена Торотова. 11 класс öğrenençilere, öğret bastınlara Радмила Константинова, Анита Акимова, Клим Сафонов, Даша Григорьева, Алина Яковлева. Бастын волонтердар Настя Григорьева, Джулур Егоров, Егор Егоров, Джумстак Жирков, Милена Иванова, Алина Прокофьева.
üörü kökü buydağıtara oskolunu bitirençe 9 nökün oğlatlar 14 kındı kıtılık turgutlar. Bu yıl 11 kılağa sürbe üs oğu bitirer. Тобыллағыз өйді олыққа активны позициялар, білейгі көрігі тәрдігілар, арас қайысқалын бәйлерін сайынларар, инекіге жылығар оғылар. Ол күрдік бағалар үйәріқ бастыңлара, инекіге қарды научно-практическая конференция президиордара, кәскілләқ спортсменлар, художественная самодеятельность активны кыттылақтара. Күнді выпускниктар, бұйылғы үйәріқ сыла түміктенер күні тиен келі. Өрәккітін түмікті біле күннет бүтігік чуаран күні. Бұғаз берді оғы ұмнулыбат түгінінен болар. Выпускниктары государственный экзаменға келлері тұғынан прикағы күтті білгеннерігер, онна кестілін әдіргер көрді осколабы директорыгар Российской Федерация, опсай өрәқтағын почетта құлығытыгар Софья Васильевна Игнатьевага. Тапталлар үйренәчілер бит, ұбастабыллар ұчундалар, дөріп бүттер, нехилекпет ағабағылыға Павел Анатольевич, күнді алжеттар, әйгіне бұл үгәс болбыт, тияқ чоран, торжественный церемонията сағаламытынан итетек істеннек ағырдалейбін. Бұл бигі бұйылғы выпускниктар бит олус беле датаға сөптебехіндерін бүтерер боланнар бүгіні күнлер өйлерін тұқары өйдөқтері окурдук Российской Федерацияға педагог онна аға сүбәхет сақы сирегер үле сылығар анамыд онна биги утык кихибит Петр Константинович Староватов краевед учутал республикаға Эраболбака Россияға бастакы герой труда жанатыл бит утык кихибит сүйіз беғын сыллақ үбілөйдәк сылыгар бүтерер оғылар бұтын Генералдынан осколар, оғылырын, коллективін, атыттан, итедек істеңнек өсі түгіл әғірдәлер бітін көңілләң. Онна Бион 5/01 19 майга ылылыбыт приказы ағын етінлері бін. О допуске государственной итоговой аттестации обучающихся 9-11 классов за 2022-2023 учебный год. На основании решения педагогического совета от 19 мая 2023 года номер 23 приказываю допустить государственной итоговой аттестации обучающихся 9-11 классов за курс основного общего образования 9 А класс 13 обучающихся, 9 Б класс 12 обучающихся, за курс полного среднего образования, 11 А класс 12 обучающихся, 11 Б класс 11 обучающихся. Онон оғылыр бұтын итоговой собеседование, итоговое сочинение сөпкағынлар допус ылан бұ иннеке улақан экзаменлерігер олықтырғыр бір самай улақан әппейдәқ кімлері сағаланан кенерге 11 жыл өренен учуталары білілерін сөпка туғанан экзаменлерін үшейдік тұттарықтарын гарбейге әрелбет улақан. Итінетен тұран Быйыл Петр Константинович Староватов сүйіз беон сылынан оскола бұтығар кене атын үйетіден кене юбилей дақсылын білетен тұран
аспыт педсовет путыгар балагенялы мыппыт, окурдук сыллата, кинятнан стипендия олоктонна. Окурдук быйылгы хүрбе үс сылга бу стипендияны улучу билилер, улучу көрдөрүүнү оңорбут оголорго тутарар болокпут сыллата быйылгы сылга маннык стипендияны баштакыннан ыларыгар биги быйылгы жылга элбек көрдөрүүлөр научно-практический конференцияларга болбатах школа искусств үйренен bu arxitektura halatına da mevhudda kalba hitihileri hitispit öğrenci bitiger. Стипендия имени Петра Александровича Староватова присуждается обучающемуся 10 класса Петрову Игорю Викторовичу за высокие достижения в научно-исследовательской работе и успехи в учебной общественной деятельности. Стипендия Кенебиргл Эхи бачага туттарылдардылы стипендиат Староватова жанаты үгір дипломын, онна бұл стипендиятын туттары бұнгыңылар. Маңдық стипендияны балағыня бұғытынан хеттіс кластан 11 класс қылы қанлық бағар оғы. Тексен höp, onun oğullar bud kıtatan üçüydük öğrenen naучно-практический конференцияларга kıttan hitinligeme ehil batçaga össe bir kihi talınlı. Hitinli kurduk bir ülelen aspıtönler bud attarını üyetiden bigi veteran pedagoglar bud eveter ülelen oluran aspıtların tuğulur Кинер оголора, олохтобут грандарын туттарар үгестахпит огурдук гранд имени Михаила Ивановича Егорова, учителя физики и астрономии Эльгайской средней школы в 57-60 годах, заслуженного учителя школы Якутской АСР, отличника народного просвещения РСФСР, учителя учителей Республики Саха-Якутия, почетного гражданина Сунтарского района, ветерана государственной службы Республики Саха-Якутия присуждается за глубокие знания и успехи по физике Захаровой Нарияне Александровне, выпускнику МБО Эльгайская СУЖ имени Староватого Сунтарского УСа, учредители дочери Дмитриева Максимова. Калянулаган Нария. Үгес курдук Павлов Никандр Никифорович атынан грант утарабыт, онага нихитиннеребин. Грант имени Павлова Никандра Никифоровича, директора ордена Ленина совхоза Эльгайский, заслуженного работника народного хозяйства Республики Саха-Якутия, кавалера орденов Дружбы народов и знак почета, почетного гражданина Сунтарского района Эльгайского наслега, присужден Кривошапкиной Кымне Георгиевне, лучшему выпускнику Эльгайская СОЖ имени Староватого Сунтарского УСа. Маныртағынан Кымняға Верағари улустағы салатын начальникын грамотатын за ответственное отношение к учебе, настойчивость и инициативность, упорство в достижении цели, стремление к улучшению результатов и активное участие в жизни класса и школы Тутарабунгуля. Эме улустагы бейрагыри грамоталарын халкы Тутарабун окурдук. Наградалынар Егоров Дюлур Александрович. Эме юракай петя сыганы, он эльбак конкурстарга сетихи, волонтерский улетин.
Награждается Закарова Виолетта Сергеевна, обучающаяся 9 Б класса. Бу Виолетта был Сакар, Булгар литература, Республикага Олимпиада сидидени. Иденне грамота туттарылар. 9 Б класс чита Петров Айсен Святославовичка. Айсен был большие вызовы республиканской куракка, Юренен Малая академия наук. Малая академия наук. Икиде баранган, да? Эбиден. Конкурстарга. Сиди идин. Так, идинне грамота туттарылар, Никитин Никитага. 9 класс читигер. Никита быйыл научно-исследовательская университетилер, онна бүгүннерге Сочига баран кыттарыгытчар, онна ситихине багары кыйын. Итинник же грамота Петров Игорь Викторовичка. Мне Казанья баран, бастаты вместе нулангелен турар, мне бу верагари халатын грамотата. Оғылар күртігіт, бұл оғылар бұтсидихилері әлбі тұрар, онна қас бейдігіт итинник сидихиге тияр қықта ақып, онан әлбәқтік жарықтана бұд, әлбәқтік өренне бейд, күніге аға бұд, онна сидихилерге тиебет. Итинник тенітен тұрамын, мен әйеқа оғылар бұтығар, үте дұру бұяны, үжіге сынялаңы бағара бұд, онна бұйылғы сайын хүрдәк тұғалақ болу дегенде бұд тұғы жетергін бұйыл бігім оғылар бұд әлгәйіттен жүкістайға саты қампыттара отып песіла боларынан оғылар бұдығар, қырада ұлақында оғылар бұдығар пақоттары дәріен ағылаты бұд, онын бұ пақоттарға, күттарға әме бағағытын білер әрін. Үтініктен тұран салғы гранды тұттарырға атылы беребен Анна Серафимовна. Үді күнінен бүгі 2-ші сүрбәкки сүрбә үс үйерақ жыла түміктәмметінен күнді оғылару, тәріпіттері, ұшутанлары барғыты іс сүрәқ біттен, бәйім апыттан, оны бәйім жей кәргенім атыттан ағдылы білгі бұйдан. Инді кен тұрамыд бігі бұл үгісті құлы бұд, әбәбет, Нуччатылын, Элгайско ортосколатын, Нуччатылын, она литературатын учутала, Иванова Валентина Петровна, атын үйеті тәммет кинилер оғылара сиеннере боламыд, бұл гран олақты бұд, хылай тұттара бұд, она байылғы грамотын, байылғы выпускникка тұттара бұд, Сафонов Климга. Борис Николаевич Андреев атынан эме грана вақтуаты бұд. Айрылға музейін коллективін атыттан грана тұттара бұд Никитин Никитаға. Онна сетегелері бағара бұд, бұл ұрқы тұтты бұд. Грамоталар неме тұттар тұрды. Игене бәләқ деймет, онна қатчынан қараты бәләқ біден. Онна сошыға баран ашынды күтті ден әріне бұд. Борис Николаевич кинигетін тұттарық бұтын бағалады. Яковлев Андреанна. Бұл рассвет педагога ден көріқтігіге диплом лауреат первой степени болдықнан. Анда барығыдыға сетігілері бағарабын. Бұл Кәләне һәр тургутулах экзаменнәргә бары этәнгә сетигиләхтик туттарыхтен эренәбит.
Тирен келле бу бүгүн үйрек били иңербит. Сылас жагыт керете күндү болбут эхеха. Ойор күннәк ого саскыт умнулубат бихиге. Осколалын араксар долгутулах түгенги. Күнді выпускниктар. Хигини бу беле күнгөтүнөн агардалерге тыл берилер элгейне хилеген баглыгар Павел Анатольевич Григорьевка. Күтөгөннен күндү выпускниктар, бастаулар, ушталар, оны терапевттер. Эйтине бу үйрө жылы бүпүтүнөн итедик истинник агардалибин. Выпускниктарга багарабын бу келен ихер экзамендерден этеңге шөйдүк туттарын София Васильевнанын эрилякпет. Эхи онна экзамендерден шөйдүк туттара үйрөккө кирен элгейн эхелегер тугалак жон хунтарлуугар республика келен үлгиргит дагы болген эрилякпет. Онна бу выпускниктерге демете мантан не хунтарлуугар бес сиңин холунан промышленность келега onu çok tanıt spesialistlerin talabıdır. Bir şey bu da manna doyduğular kelen üleyen hayınların onun ne haydarın tuğgar. Halktan hal nihilekli dağsanı kırçan yer onu bari bilirdik bolu. Kapka bulurun gen nihilekli ağız otura bulağına bu yıl toğuz otura da bu müyün bilbekis gün verdi ise altta oturuyor. Öyle hem gen nihilekli Haydar Turuk'ta honto monte ne yese kelem onu sen burada katına şey diyor bitkenleri lakpin. Ona dihige olukta çalta adıttan ona tizbem apıttan kitinci hübüsulla yürekka ulakan hitihilah olarga грамотын туттарак бут. Үйрәктәргә активный жизненный позициялар онна еще спортсменнарга. Бастадан туран ыңгырылар Кирюшакны күнүнә. Бу моннарданы агы онтон бардыги. Поздравляю тебя с окончанием школы и вступлением в взрослую жизнь. Одним из ответственных дней в жизни. Все только начинается, никогда не унывай, выбери правильный путь, будь удачлива во всем. Пусть на протяжении долгой и счастливой жизни с тобой будут верные друзья, крепкая семья и любимая профессия. Никогда не прерывай связь с родным Эльгаем, всегда с теплотой ждем тебя как квалифицированного, образованного специалиста. Приглашается Радмила Константинова. Нуруллар Анита Акимова. Нуруллар Елена Паратова. Нуруллар Григорий Коркин. Нуруллар Денис Акимов. Төрдүс классы түмүктүр öğrenençileri агардалилер начальный класс учуталларын методической холбогуттара. Күндө олар терапевттер, учуталлар баргытын эхигини тиһак чоран күнүнен, өрүләк күннен ититик истенник, алын класс учуталларын методической холбогуна аттан ититик истенник агардалибин.
Алын сылын ақсын туттарылар, алын класс учуталарын методическая холбоғын тұраны бұйыл биге аныбыт Петрова Роксанаға. Онна Григорьев Уйкулана. Әгәмдән бері бет. Көрсүбүтэ эхигини ели эягас мичардах, сытыры сымнагас майгылах, букубар харанда сутурдах. Сүрәген ыслахын кытары 4 сыллах сыралах үрәнен сырдыкка кырага угуйбуд бастакы учутал бараксан. Тыл берелер оғылар күнді кейлергер, үрміләк үтті үйлі, ұқса ұлы ұя дифтоны, қақаға сыппық қыны, үрджігінас ұры, сырджігінас шыны аға сүре үйеріпет, бастықы учуталларғар Российская Федерация уопса үйеріқтәхінен туйгуна Федотова Виктория Витальевнаға. Үтеу күнінен выпускниктар, бүгін барта еқа қағаныры барта бастак ете, бастакы звонок, бастакы урок, бастакы перемена, бастакы чутал деп күрдік. Білен уже номно осколаны бітерер тихақ чораны істер долгутулақ күн өтуінне. Бұл әмеді долгутулақ, әмеді үріләқ, әмеді қомақталақ көлінен әхегене барғытын исірік біттен әғаддалибін. Оннам отабарта бәғат илиги тигер дейбін, инниги тигер егие бар, егиегатын бартын сетихиляқты күшөйдік туттарын. Оннам биги бұйыл бұл Изабелла Горовна, онна Азалия Николаевна бір кластарын боладан бұқылағы бастағыттарын сказкалы Изабелла Горовна өреппіті, онтан түрді сказка Азалия Николаевна өреппіті, оны кенер бола бұйылғыттан ғалан грант первого учителя ден туттары хаден этникилер биттері, онан бұл бастақы грант первого учителя дені Изабелла Горовна, Назария Николаевна, граннара туттарылар Сафонов Климна, выпускнику 11 класса за высокие достижения в учебе и общественной жизни школы. Ага, на тебе подскать, отчет. Онна баланы мебе маппытына ме, кинергатыр кыттыхаммын, грант первого учителя туттарабын, начальник класска бияхаме туйгунну көрәмме, билейнеме туйгунну көрінна хаджар. 400 класс бітірерге улуска ытылыбыт лучший ученик күрәхаме бастың кыттылағар, сетихилягар Кривошапкина кыбаға. Онна барыгытыгара сөсетихине бағаран тураммын. Бу эгега тигер главная кататан туттарын билигиним эһиги хылгыт ол эге. Ча барта бягаты лиги тигер. Ага. Күнді выпускниктар бітін әғардалейлер маңнайғы онна 400 класс өйрәнәчілері. Выпускникам любимой школы наш пламенный привет. Мы взрослые мальчишки, ваши младшие
братишки, братишки. Особые девчонки, ваши младшие сестренки. А ведь когда-то вы были совсем маленькие, в 7 лет пошли в школу. Читать и умножать, малышей не обижать. Учи в школе, учи в школе, учи в школе. Читать и умножать, малышей не обижать. Учи в школе, учи в школе, учи в школе. Когда учителя спрашивали на уроках, где как? И на картошке, где вы работали, делали вот так. Антошка, Антошка, пойдем копать картошку. Антошка, Антошка, пойдем копать картошку. Тили-тили, трали-вали. Это мы не проходили, это нам не задавали. Тили-тили, трали-вали, это мы не проходили, это нам не задавали. Тарам-пам-пам, тарам-пам-пам. Антошка, Антошка, сыграй нам. Вот и настал этот долгожданный день прощания с любимой школой. И вам немножко грустно, потому что... Детство, детство, ты куда бежишь? Детство, детство, ты куда спешишь? Не наигрался я еще с тобой. Детство, детство, ты куда постой? А я хочу опять по крышам бегать, голубей гонять, дразнить Наташку, дергать за косу, на самокате мчаться по гору. Вы ученики, а теперь выпускники. Не придете первый класс, это раз. Не прочтете там слова, это два. В-третьих, ждет вас скоро. Не Прозвенит сейчас звонок на последний ваш урок. Добрый час. Добрый час. Как узор на окне, снова прошлое рядом. Кто-то пел песню
удивительный сохранит. Знаем мы, это нас ждет. А пока мы ночью не спим, мы ждем, когда время придет. Время, позднее время, не детское время. Нам надоели книжки в постели, ваши советы. Нам хочется дела, мы тоже хотели танцевать до рассвета. Крутые коктейли, отдыхать в Кушавеле, клеить модели, летать на ракете, решать все проблемы. Мы все бы сумели, придет наше время. Время Субу бар курдук Карачан оғылар амбастан оскола барогын атыллабыттара. Номно 11 сыласта. Билегин көрөргү курдук әлбәқ билейләқ өтө маны ытчаттар боло үнеллер. Әгәрделерге тыл бәрелер класс салаячыларыгар Валентина Николаевна Винокуровага, Мария Анатольевна Петровага. Күнінен, үтәһі күчуаран күнінен. Бүгін 11 кластар бұтығар, бұпысынтар бұтығар өріләқ, әмеді құманталақ күн үйінне. Оғылар бұтығар bir келін экзамені сетихиләқтік тұттарыларғар. Бағарабын, иннекетін талпыт өріқтерігер, чопчу кейлелерігер, төрпүттерге сетихилері, оны оғылар бұтын, құрутын, Ситихи, üyeri, ona taptal, ere arılatın. Olur бар, tuğ бар, kereni, üşügeyi bağırabın. Ehegini bargıtın taptıybın. Bari bir keset dispitinden 11 skılahı giderer gidiger bağırabın. Күнді выпускниктар. Өремет ысылларғы тігер өрі, ситихи өрегая, өріхан да түгеннер баллара. Оны барытын тулурдақтық туаран, бүгін әхеге, ияни ағаны сол бұйбұт тапталлақ ұчутталар гытын кытта бір хайдахар күнгі түйінне. Бүгін бұқа бары әхегені кытта долгуябыт, өребет, әхегенінен кен тұттабыт. Осколны бүтерәтче әргілден көрірі. Бұл сыллар тұқары әхегіне әрілләқ әргінлік өрігөй өйді, қомолта да, өрі да түхі да кәмегер, әхегіне көру бірге күнді түріп бүттергет болалар. Выпускниктары ағадылерге тыл бәрілер ұбасты болақ түріп бүттерге. Ujung boga Khos persetan Min sanibu John Dien botogoy Kim et yagay Kim kapsiyagay Min ayda bülber John dien bokordu Beni tügeni söke tuttu Homoltonu kıydan Yürattan da yürü Kara satıngan aracı bakka Sakın sorukun merak bakka Baretin sittihe Roskulanın site Doğru yolun say Eğer durar da birini day Sudur budu kolla o kardan var Bu kabarı da belengilige
menden arılığın Soğuduk bundan insanlığıma Beğer hatanana kalıma Dolağar var canım Ol var diyen yolum Güçte hayat ülkeme olanlar İlilerine yehe unanlar Satan batı zaten Kıllı batı kaya Doğrun yolum say Diger turar tabirini tay Sudur kutu kolağı gördem var Bu kabarı da beğengilige Kırattan yöre yöre Kalbimdi tükeni söke tutum Uçağına bari tadabılı Çoğlanini gerçe ağrılı İki tüyünça 12. Alağan ayın basıkı günügen. Olanı biterer oğullar bud. Günce bular budun ehigine dehek çoran çukdarar yürüylek gününen ağarda ümidine güne ümidinen ağarda libit. Oğullar bud 11 yıl öğrenmit oskolağıdın tümüktür. Bu ebbet nesdeh kemmit diyen kelle. Oğullar budugar bu olak budugar bastakı turgutugu sidihilektik ahangıt. Olak diyen artıgar erellektiküktenin den bastın bağasınabıdın anıbıt. Günce oğullar bu. Öyküdün sanağıdın çoşuyan sıkılan, egzamin eririn doğrarın, yüreği üleni taptağın, güdü cahıncan boların. Örüdün ürdükке gereğe, culuhun den oğullar budugar, güdü bağasınabıdın edebit. Oğullar budun bu bir sınıfta da uyan öğretmen, bilinin elbet vasıtavullah uçutallar budugar. Dünayı oğullar bud, sırdık, ıras, sılas, oskolağa gelelerin kaçıybıt, oskola bud tiyek ülehetleri ger. Oskola bud, minnige sastah bu bartarıgar. Oğullar bud, durubiyaların körbüt istibit, durubiya karısta bulun ülehetleri ger. Oğullar bud, bilik bastakı ışutalları gar. An bastan ağarga, suruyarga, sotturgu yörepit, vastavullah, mangnay kuchutallar budugar. Isabella Егоровнаға, Виктория Витальевнаға, Азалия Николаевнаға барға мақтау бұдын тердебет. Сұрана бұлағы тігір сетихилері, бұқығымнылағы өрінәтчілері, түріп бүттер мақтауларын, vastavulların өрүйдін ұлы тұрар кітігер бағара бұд. Билигин басы класстар выпускниктарга самолетиктарын туттарыктара. Bu bilgi 11 isa klas oğulların terapütlere diyakadı. Bihi oğullar bu toksuz kalahan örneğin var öğretlerin tümüktenler orta analı öğretler göğür nehencalar ol üst terapüt adıttan bebit
агар депнети аргынабыт. Бастык учутал бытыгар Виктория Витальевнага, онна классный руководитель БТР Валентина Николаевнага барга макталбыт интерьер дебит. Онна олорга инникетин хитихидер багарабыт, эгиягы нетенге туттаран багарбыт ханагыт ханабыт өрөк катер кирен иделенен үлехет жон болар гытыгар. Онда бу хемей белек бутун туттарып бутун гөлле. Әгәр дәлил гатыл бәрелләр, оскола ватыгы 1990 сыллағы выпустарыгар. Күнде выпускниктары бүгүнгү өрүләк күнгүтүнәне ититигистинник әгәрделән туран инникиге эрелләхти кардылыргытыгар бүгүнгү күн эхига кахандагыны умнуллубат түгене белектәтин ен туран. Биһиги Kırdık birime türgenlik da ahar evet. Bihigi 30 yıl ınarat tüger başçalarga emiye. Oskola bütün biter bitti hak çoramıt çuklar bita. Bugün emiye bihigi birge öğrenmez oğullar. Bu oğullara oskolanı bitereri turallar. Kinilerge bebet klas bit atıttan Temey belaktar bitin tutarar bitin köngülden. Luba bit kühüdara Yuliana Grigoryevaga. Alexey bit kühüdara Alina Yakovlevaga. Tuyarabıttı Hügar Dayana Nikolayeva'ga. Afonyamıt Olugar Deniz Akimov'ga. Ona türebit oskola türebit Öğrenmet oskola bıtıgar bebit belakbet sol tuttağına keliyege kurakka belem oğuldan turar. Onna bebit baltı bıtıgar kırma krivaşap ginaga emey bebit demey belakbetin tuttarabır. Әгәр дәлил гатыл бәрелләр, 9 класс выпускниктарыгар. Бүгін класс руководитель бүтін Руслан Николаевна Тиховчоранынан әғадділевет. Дробой бол, күру көрі көті сырык. Онна ұмын олық олар ден бағара бұд. Онна әмі беріқ бітін беріқ дейбет. Ikidinca 12 yıl balğanayın bastığı günügeri jarakan sibekki tuturda. Sana forma keten kıraçan bebet batçumuran, balguya üeren. Ambastan oskola barogun atıllan, oskola üerene çitin ürdük atın süpbükkün. Ol gemten namno köy çiçaq köppütünü 11 yıl aha usta. Ütü mağını tılları kinileritten 11 yıl üerebbet oğulur bud. Бүгінгі выпускниктар бұд харда тылларын істеген. Тыл бәрелләр, 11 класс выпускнигар, Кымня Кривошапкинаға.
Бастығылақ ұшуталар бұтығар, оны оскола бары бәйіттерегер, мәңмейді классының біріс класска ері. Ақсанақ кағамынегетін уран бияға білейні, көрүйіні, сатабылы бәліқті әукетілер істен мақтының. Исіріп бүдіртен мақтын ауыт, әйге бияға бияға меріп үшөй кәмдер бәліқті әукетілерім оласы мақтын ауыт. Кен білейні, бір кетегер 11 класс выпускниктер. Окурдук 400 класс выпускниктара 900 класстарга огега кирен хитигилактик туттардыннарден эме бәйлерин, эме бәләхтерин туттараларыгар көрдөһөбүт. Эйлерин, музыкальный артелерин, бәләхтилерге көрдөһөйөгүн, осколабыт быйылгы выпускниктарыттан. Hospital.
спитать, бирагай осколом, бирагай, бирагай, кидалы боламын, көтөбүн мен, аласпытан, аласпытан. Икдыынча хүрбекки, хүрбеүс үөрэх жылын түмүктүр тиях чораны тыхатарга чез бериллер 11 класс үөренәчилеригер Захарова Нарияга, Уанна Сафонов Климга. Скоро последний звонок прозвенит. Простимся со школой, жизнью веселой. Прощайте школьные дни. Что ждет впереди, неизвестно. И нам никогда не забыть те добрые песни, что пели мы вместе. Их будем беречь и любить. Что пели мы вместе, их будем беречь и любить. Сложные задания, первые признания, озорной и очень дружный класс. Длинные уроки и учитель строгий. Не забудем никогда вас. Недавно совсем нам казалось, что так этот вечер далек, но время промчалось, немного осталось, нас ждет последний звонок. Но время промчалось, немного осталось, нас ждет последний звонок. Стать бы первоклашкой, день вернуть вчерашний, взять бы и сначала все начать. Теплый вечер летний и звонок последний, будем мы с любовью вспоминать. Экзамены кончатся скоро, последний звонок прозвенит. Простимся со школой, жизнью веселой. Прощайте школьные дни. Простимся со школой, жизнью веселой. Прощайте школьные дни. Прощайте школьные дни.
прощайте школьные дни. Никита! Пора идти, зовут в пути. Звонок последний прозвучал для нас. Назад взглянул, рукой махнул своим друзьям сейчас. Пусть час настал и кончен школьный бал. Я не могу, прощайте, вам сказать. Сгорят огни, промчатся дни, мы с вами встретимся опять. Печаль стряхнем мы с прошлым днем. Мы распростимся раз и навсегда. Урочный час дружили нас, и радость, и беда. Пусть час настал и кончен школьный бал. Я не могу, прощайте, вам сказать. Сгорят огни, промчатся дни, мы с вами встретимся опять. Последний раз войдем в наш класс. Прощай, напишем мелом на доске. Нам свет огней других путей сигналит.